wale ambao wana dance, harakisheni mbio tafadhali. Msonge hadi hapa mbele, hadi huku, hapa. Hapo. Twende kazi DJ, weka ngoma yao. Harakisheni wale ambao tunaingia ku dance mbio. DJ, twende. Ikiria tomoda karego igere njega tawairi moto kina waibira ono kiena ma dudira na taigerega sigeida na to nyokanegera tasemania yitirana Be better than a King Stony. This my mother than the sin stop clean. So don't bother. Thank you very much. Wapigeni makofi tafadhali. Asanteni sana. Kia ni technical, Mungu awabariki. Ile drama ya mheshimiwa ego huko. Ona inyumu ego huko. Kwa maundu manyu mego huko. Na ni mego fago tondu mwego huko. Na muinuke tondu twe. Uka. Kanate ndogai. Aya ndo marugamite haha. Na gitiyo ma please. Etikara ituke ginya haha. Tafadhalini. Aya marugamite haho thutha wa tent ya mheshimiwa. Twina andu marugamite thutha wa tent ya mheshimiwa angiginya na nikuhatiria mheshimiwa hitukai. Twenda andu timu okai mundu hitukite ginya haria.
hari ngokanye kindi tuikareho tafadhali uka kwi Jesu ndukarege ayo the mare kwamete ha please ngiyona maikarete oro wa hakuye ndire hutu tuikare haria tafadhali na gitio kene muno makiria etikara yokira tuthie nginya haria tafadhalini aya maikarete haho tuthie tuke nginya haria tuthie haria uguo tuikare thi haria uguo andu hena kanyeki aya marugomete haha tutikehituke tuhingure njira ino yaha aya othe me haha tuhituke nginya haria mbere tafadhalini hindi ya mbere hindi ya tafadhalini aya othe marugomete hau tuhituke nginya haria aya tutire na thutha wa tenti ya mwecino nikio turehoya aya marugomete haha either tuthie thutha wa tenti ici kana tuhingure njira hau either mogoke guku thutha nige njira hau tafadhalini o kumuhoya magikaga uguo. Chief Principal amefika, ningependa kupatia dakika moja asalimiane. Principal, Chief Principal karibu sana. Baada ya hapo Chief pia utasema jambo. Asanti sana, habari yenu? Muriega? Ageni aitu, Senator, our MP, our mother, and all invited guests. Muthenya uyu ni muthenya munene muno. Muri mwana undu tayo ringi? Ona ni ndire ndona, ndiraigua ngenete muno. Tukite gukuria ka university gaitu kana tigwa andu aitu eno ni andu university ya Kieni tondu gutikire college ingi githe tiguo riu ringi muhoya aciari murehe ciana ithome ni muigwa ni turakirwo ndomu riu ciana itire kwago na thina wa gwa gukoma kana gwa guikara na ni tuguthoma kosi nyingi muno githe mutirona cukuru ni yakurire ti uria mwamitigire riu ni ingimuhoya murehe arutwo meke atia mathome kosi ni nyingi na gutire na miaka irarorwo na gutire grade kana irarorwo ni mundu erehe kwina kosi cia mieri 3 igana ukainuka na certificate ngithi gwetha wira nginya ruraya koguo mutigaikare micii thirikari ni heanaga herobu na ni mukuheo herobu mwana thome riu ndima na maundu maingi tondu muthenya uyu nduma wakwa wa gucain uma wa kumumenyithia ati Kieni ekuo na no irakura na no iguthi na mbere na gukura na ni turahoya muno 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 ciana ici ci mucie citige guikara mucie nigetha ona korwo ni mundu wibudithitie kawira kanini no oke tumuhe certificate muri mwaigua guo mundu urutaga wira na ndari certificate ni atumaga njuire ni kenyothi ni akaga nyumba ni carpenter no oke twike atia tumuhe certificate koguo ni ndamuthaitha ciana itige guikara mucie ona andu aria meitaga youth matige guikara mucie moke tuthome ni mwakiona to guthoma tuthomaga gwiki githe tiguo andu ni mathiaga drama magathi magacindana twina ikombe ciyurite kuria ni mathiaga mithira koguo mwana oka guku ni egukipwo busy athome arikie na atuike mundu wa bata bururi-ini riu ni ndakena muno muheshimiwa ni undu wa guturirikana na ni turahoya ati ni tukuona gathitima haha bareno ni tuikite njuru muno ni undu wa kwaga utheri ni ingihoya MCA kindly uturore hau nigetha arutwo aria marathoma hwai-ini tondu twina nginya ICT hub makiinuka hwai-ini matikahurwo ni mikora na macio manini ni ndacokia ngatho Ticha we mwaimu wakwa ticha we haria tunasema ndio ngakura na mwalimu menya aria maraima maria ingĩ nĩ athuri
leo mara haya tugasema ni umenye ndonga kuhura ya duri oka chief karibu sana murene toyo he nguo teno he furana teno he na kweno ruga. Okay. Hello, habari zenu Kieni constituency hamuko? Nyeri kaunti muko? Majina yangu ni Lazarus Mogo Bujiri, Mheshimiwa Madam County, Honorable Mukami, Mheshimiwa Senator, Honorable wa Matinga, Mheshimiwa Kieni, Honorable Jorowa Inaina, other protocols observed. Wote mlipo hapa sahi mko Rusoi location, Karishen sub-location, Central Division. Na katika hii Central Division niko na chief wenzangu ambao ningependa tu wakaribia hapa, hata kama hata sema neno ndio mjue wako. Na ndio wewe ukiwa hapa na umetoka jeti ujue chief yako yuko. Halafu yangu ni furaha sana kwa sababu katika maandiko huwa tunaelezewa ya kuwa wakati bwana harusi anapoenda kupata bibi, wale wasimamizi ama yule msimamizi huwa anashikilia hapo, sio mwenye bibi ambaye ataoposwa, lakini huwa anafurahi pamoja na bwana harusi. Hii ndio ward tuko na chiefs watano ambao nafikiri wako hapa pamoja na assistant chiefs, na ni mzuri tu mwajue, ndio ukikosa jina wakati wa kwenda nyumbani ujue ni nani utauliza. Ukikosa ya Chaka utauliza Joseph Kiama, Chief Chaka location. Thank you. George Mwangi, Chief Dego location. Kwa majina ni Peter Mwadhi Mudhoni, Chief Kaboraini location. Okay, hao ndio tuko nao. Wapi hii na kofi? Alafu hapa tuko na mwenyeji ambaye sasa I'm Nancy Gaela, Assistant Chief, Karishen sub-location. Thank you. Huyo ndio mwenyeji wa hii sub-location ambapo tuko, na pia tuko na wengine hapa. Alafu pia ni mzuri mjue mko hapa na mko na usalama. Tuko na NPS ambao wanatulinda na wataendelea kulinda usalama hapa, na kwa wale ambao hawajui geography hapa mtaelezewa wakati ukifika. Kwa wakati huu ni kutimiza tu ni wazazi. Mzuri mnapita na barabara mnaona hii technical, unasema kuna watu wanasomea hapo. Lete mtoto wako wapi? Hapa. Lete kijana yako ama msichana yako hapa na atasoma na atatoka hata na degree ya technical. Halafu hata tunapofanya kazi, mimi niko na wengine wako chini yangu na kuna mwenye wako juu yangu ambaye tuko naye hapa, sababu hapa ni Central Division katika Kieni East. Kwa ruhusa yako mheshimiwa, naomba nimwalike Bwana Musyoka ndio hata asalimie wananchi, sababu tuko kwa timu ya ngao. Tumpigie makofi anapokuja. Nigieni makofi sawa sawa. Alafu sasa akimaliza najua tu tutadulisha kwa protocol. Kwa majina yangu naitwa Lazarus Mogo Bujiri, Senior Chief Rusoi location. Asanteni sana. Sawa. Thank you Chief. Waheshimiwa wetu tunao hapa siku ya leo. Nimeona tuko na senator wetu, tuko na mama county, tuko na mheshimiwa hapa Mwanasheni, all invited guests, parents, students, board team, technical hapa. Amjambo. Nimefahamishwa nije ni wasalimu na chief yangu hapa na nimetimiza hiyo. Ningetaka tu niseme jambo moja tu kabla sijaketi, ya kwamba Mheshimiwa Rais wetu President William Ruto ametuletea project za affordable housing, na leo tulikuweko hapa na contractor. Tunaanza kujenga hostels hapa mwezi ujao hapa hii shule, affordable housing 145 units. Kwa hiyo ni jambo kuu sana hiyo ambapo tumeletewa na rais wetu. Kwa hivyo tuweze kushika mkono hiyo project, na tumeongeza kwa director akatuhakikishia kwamba 80% ya labor atachukua hapa. Kwa hivyo ni jambo la maana sana, tuweze kushika mradi huo mkono. Ile nyingine mnafahamia na chief kwamba shule hii iko na courses nyingi tu sana. Kwa hivyo wazazi mlioko hapa muweze kuleta wanafunzi wenu hapa waweze kusoma.
na nataka kusema sura ya mwisho ya kwamba wakati tukiuita baraza mkuu mnatokea hivi bila mmetokea. Asanteni. Ndio makofi mkijua huyu ni mkubwa wangu. Alafu niwaregeze ya kuwa pia mjitayarishe, mkienda nyumbani mtu aweze kujitayarisha kupanda ghorofa. Sema kupanda ghorofa. Watu wakianza kupanda ghorofa, ile nyumba tunajenga hapa itakuwa kama Hilton. Unajua hiyo Hilton? Usio ukienda na leo kupigia simu picha huko. Pale tunajenga nyumba ya ghorofa saba. Na vile mliambiwa na ile madam ya technical ya kuwa hapa tuko na skill thinking ambayo itatusaidia kufanya biashara. Ni mzuri tarehe 30 mkajitokeza hapa ukiwa unataka kusaidika kufanya hiyo kazi yako ya biashara, ile biashara ya kukuletea mapato. Mastercard wamekuja na mpangilio hiyo na wamechagua Kieni na wanataka watu 2500 ambao watasaidiwa wajue skills za kutengeneza zile kazi wanafanya, alafu wanapewa seed cash. Seed cash ni kitu ya kuanza biashara yako. Na ni food shilling kutokea mtu wa bodaboda, mtu wa kukamua na mtu wa kuuza maziwa, hata na mtu wa kukula chips. Haya, asanteni sana na muwe na siku njema. Makofi. Manomo eko gorira sifu ginya na dio karoheni. Rigithia karoheni kange umenye wage abata wago ikuhurira mufuhuri we kwandikira tumarwa uthia kuri sifu na riu sifu niona ndona murigithiria karoheni hari riu gororete sifu waku gogo murigithiria kange na ndino nyende kuhoya mheshimiwa hende ria toka kunyitwo riu munyitire watumia na athuri ne thigari ukowe ngurani ndema kana maheni riu atumia matu akunyitwo anyitagirwo haha guoko-ini kahora agaikio agatwarwo mbere athuri matu akunyitwo nona haha na ndireke na ndona twena kuhithio guku ndireke mundu na kenyitwo haha nione agaginya balance unginyitirwo haha na nduthiaga ndungithie no mbaũ wanyitirwo haha nginya mwĩrĩ nĩ ũhũthaga wĩ kũnyitirwo kũraga mũndũ aganyinwo na rĩu nyenda gũkenera mũno nĩ ũndũ wa wĩra ũrĩa ũrutagwo nĩ thigari citũ no kĩrĩa kĩngenagia mũno nĩ hĩndĩ ĩrĩa mekũrĩra Madaraka Day tũrona hĩndĩ makoo Madaraka Day nĩ Madaraka Day kwanza ta harĩa ũkoraga kwĩ mũthigari ũheanaga komandi mbere ya yangĩ othe wĩiguaga Karire marugamite hau nicoka ukaigua maruta mĩcinga he kaũndũ marutaga mĩcinga ka mũtiguaga he kaũndũ marutaga mĩcinga ukaigua pa kwĩna mũthigari wĩna mĩcinga tũteithie nĩguo ndagĩka ĩmwe. Karibu sana Mheshimiwa Eric Wamombi. Wapi kelele wa Wamombi? Karibu sana Mheshimiwa. Mwanitoyo. Karibu sana Mheshimiwa. Tumaha. Muthigari mũrakiona hau mũkĩmwĩra ndĩrahoya kĩrĩa mwĩra ndĩrahoya nduthuki rĩu rĩ hacoka hakaumĩra ũmwe wao harĩ ũmwe wao mũthigari ũthiaga kwĩ mũgeni wa gĩtĩo kũhoya rũtha nĩgetha eherie gĩkundi gĩkĩ we maitũ tandĩkĩra kamũtĩ gaka gaku
Ate no mheshimiwa ri tutirite turi ahuti muno ri. Wewe kanyamu. Eta wega mutumia wa ndeitha na kamuti gaka ainuke na kindu. Ainuke na suka. Ndemoni gutire njira Ngai atangika atia. No maitho no wega kuruta cia buroka. Nile ni ndabanga uhoro ucio. Koguo ciaku nĩ ciringi 200 ũnjingerie ciringi 800. Ni. No ka cia buroka iraraga. Cia buroka na Ngai iraraga. No nĩ ndakũrathimĩra maitũ. Ngai akũrathime. Wadiuka ndĩna ingĩ. Mheshimiwa Mubi wina ngiri. Ona ti yakwa ri. Ni maitũ ũyũ ri. Ni. Amina. Ni. Mheshimiwa Senator. Ndika wena ngiri to mutumia uyu. Aheo kana ndakaheo. Igwa kwa da. Mheshimiwa. No wega gukenera kirathimo kia mundu ki. Ndimuri gutire cira nginya tangika atia. Na ona mundu agika wega, weka wega. Weka oru. Maituke. Ni ciaku. Ngai akugĩte nĩ ũmũthĩ. No ũkorwo mũtumia ũyũ ndauma na shopping ya gwake nyũmba. No ũkorwo ndauma na iria. No ũkorwo ndauma na mũgate. No Ngai wake ndamũkĩra. Gũtirĩ njĩra Ngai atangĩka atĩa. Mbere ya njĩtĩte ũgeni. Mheshimiwa mũmbunge witũ. Mbere ndĩmwĩtĩte. No nyende kũũria kĩũria kĩmwe. Nĩgetha tumenye nũ kũinũka na kĩheo. No mbere ndaya niĩ no nyende gũkenerera aciari othe atumia arĩa mwĩ thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ. Tiga nĩ ũreri wanyu na discipline ĩrĩa mwatũheire. Amwe tũtingĩrĩ kũ. Rĩu Mai Matha arĩ mũkari mũno. Mai Matha nĩ akoraga ũguo ũkamenya ĩiga nĩ mbara kana he ũndũ wahĩtia. Rĩu wende tũthiĩte gũcera kwa my aunt. Twekĩrwo irio tukarĩa tukanina tũgĩcoka tũkĩũria atĩrĩrĩ no kwenda kuongererwo irio. Niĩ arĩa ndaikarĩte ngĩũkĩra ngiuga nĩ kwenda. Mai Matha harĩa ikarĩte ndonire irio tica ngũkũringa ngũrage. Ndaũrire breki ngiuga ndĩkwenda nĩ cikara icio. Na nĩgetha mũmenye Mai Matha arĩ mũkari arĩ mũhiũ akandũma nduka na ciringi 100. Ndũkĩonania ciara itanaganda akandũma na 100. Ngathiĩ na nduka na ciringi 200. Niĩ ndakinya ngĩthiĩ nduka-inĩ rĩ na ndirĩ nĩkĩ mũndũ athiaga wakora ihĩ no wendaga gũthaka ngĩkora ihĩ ihĩka atĩa. Ngĩkĩra tũgĩthiĩ gũthaka na ihĩ tũgĩthaka kĩririkane ngũtũmĩtwo kĩ nduka. Ngĩthiĩ ũguo kinya nduka-inĩ. Ndakinya nduka ndaikia guoko mũhuko ngĩkora merĩ nĩ mekire atĩa. Ngĩmenya rĩu haha mbara ĩrĩa ngũhũrwo nĩ nene. Ngĩcoka mũciĩ harĩ kĩhingo-inĩ ngĩrũgama ho tondũ nambĩra no ngũhũrwo ngĩambĩrĩria kũrĩrĩra hau. Nyanĩrĩire nĩgetha maitũ anjirie. Ngaigua agatitaigua ngĩongera thauti. Akiuma akĩnjũria nĩkĩ. Mami thaiya ũkũĩte nĩ ciara. Na nĩgetha mũmenye aciari acio marĩ mwaki. Mai Matha akĩndũgĩra hua akĩnyita wakurio gũkũ ndwaiguaga ũndũ. Woka gũkũ ndwaiguaga ũndũ. Woka gũkũ
ndoigua wanyitwo gai reke ngwire maima kĩhũra ndatete magana merĩ ndahurio mbara ya ngiri ngĩhũrwo akĩnjĩra we nĩ ndakũgeithia nĩ ndageithĩka nginya ndĩmwĩraga cikeithire cikare niĩ ngiumĩra barabara ũguo rĩ ngĩthikagĩrĩria ũrĩa ngũkuagwo nginya gũikia guoko mũhuko wa thutha rĩ maya merĩ angĩkorwo nĩwe no mũcokerie yaigwĩtua angĩkorwo nĩwe no mũcokerie ndiuga ndikũmũcokeria ndiuga ndathiĩ gwĩcokeria ngathona ndĩ nduka-inĩ mũndũ wa mbara ĩyo yothe ahũrĩte ngĩthiĩ ũguo nginya nduka-inĩ ngĩkora mũndũ wa nduka ngĩmwĩra ahe mandathi maigana mutumia warũgamĩte haha rĩ akiuga muongerere merĩ kwĩhũgũra nĩ mai matha. Karibu sana mheshimiwa Sheni, wapi kelele ya mheshimiwa Njoroge Wainaina? Karibu ni arehire maũndũ arĩa agwĩtĩirie mũthenya ũcio wakĩrĩ mũritũ mũno nawe nĩwonire kanyoni wang'ethe. Otherwise reke njũke o haha rĩngĩ nĩkũmũrĩte ndĩna ageni, nĩkũmũmaharĩirie ndĩna ageni. Rĩu niĩ harĩ ndete wakwa ngũcokera rĩngĩ ĩtũtiaririe twarĩkia na nĩ maũndũ marĩa tũtiĩranire harĩa tũkinyĩtie na ndamwĩra ũrĩa marĩa marĩ mbere itũ na tũgagĩkena nĩ ũguo ĩtiguo. Ngwenda kuoya kanya gaka na mbenjuge tũmaũndũ twĩrĩ na ndiaria haha mũreke njarĩrie hũni ici tondũ tũtirĩ twaria nacio kuma kĩroko. Nĩ mũkire anake nĩmetha nĩ mũkire atwendetie nĩ mũkire ngĩmwarĩria nĩ ngũreka njarĩria andũ aya mũiguire mĩgambo yakwa hau. Na kwanza nianze kwa Kiswahili. Leo tukiwa wabunge ambao tunashirikiana kutoka kaunti yetu ya Nyeri tukiongozwa na seneta wetu Wahome wa Matinga pamoja na Madam Mukami, tuko hapa tumeshikamana na tumekuja kuungana tusaidiane na tuone ile project ziko hapa. Hutiga ndio leo ninasema Madam Mukami, sijasema ati namna gani wewe. Otherwise tuko hapa ndio tuseme leo tuko kama watu 5,000 eneo hili la Karishen, wakaaji wa Karishen, wakaaji wa Thego Ward. Tumekuja kusoma na kupeana half-term report yangu ya tangu wanichague. Leo tunawapatia brochure, kila mtu ajue nimefanya nini eneo lake la Thego. Na tukiwa kama 5,000 hapa, pia tunasema tunataka kuambia marafiki zetu wengine ambao juzi sani wamesema tukionekana tupigiwe nduru na tupigwe na mawe. Hao watu wamekuja hapa tangu saa 4, ni marafiki wangu, hawana shughuli, kitu wamekuja hapa ni kupokea maendeleo. Sababu leo tumekuja kuanzisha mabweni ya watoto wa kulala na wanafunzi wa hii shule wakiwa hapa ya wanafunzi 580 ambao watakuwa wakilala hapa, na hiyo ni maendeleo itagharimu serikali karibu 500,000 ya pesa. Nimewanyita na tukiwa hapo tunataka sasa tuulizane na tujibizane maswali na wale ambao wanatuangalia katika eneo maeneo kando na Kieni. Sisi nyinyi ndio mliwaambia mkituona mtupige mawe na mtupigie nduru tukileta maendeleo. Kwani mna sababu kamili ya kunipigia nduru nikileta maendeleo?